kiribes kuna meuri am rongo ngai monika teroi ina to kinte bonga yo ana pakani po te puina ta te po yo ana koro pa ina ko ani mengo kira ron boy ana kon te mani pong meste pui mete nuwa ana kampana tau te kare mena ya ana no piste presidents at the Kiribes Housing Corporation eta ko the lending manager men mangan te Kiribes Housing e pairiki kare pato apo pa yo te wana te tai ya kyo are te meto ndanga na kampana na ko yete pota no meta ibukene po to kante konchom le puik ke te wiki ibukene te ki pena kon te kirake are te meto ano piste presidents ni ka karoya ni ka to aririki eta ko karepa pairang ni kakawa kana ipopo ke te housing ayo ni kapakan po na nakoropai nkai ko na ni po ki te pota no meta ibukene kare kian ni apa ye kakawak ni menena ibukene mo yangaya saksi ngaya me amai siri kana services te Kiribes Housing Corporation ariana penena penimanga okira roya na konte mone pong nkai yero ko rointo kina te konchom le puik nte pongayo akatautawa ko gomena tainai na kiasan kare ke ya pepe degree panakita na Kiribes ntena makaina po ni kaya ya pe ko isapen yana na waki ni kamakuri ya po te pota ki boke ni kamakuri kare kira kene ya kona pai meta eta ko jobisa men mangan te pota ki makuri ya at employment division pa aika ya tainai na kiasan de ke pa nakata pena na makuri te kampana me isapen te narita airport business iki anarikia pa tenan airport assistant lounge attendant eta ko jobisa yo pante taye te meto te pota ki kamakuri tataninga te ke ka men na office anasate isapen na itarawa ipoke ni korawan na ya work permits atay na kai nang kanaro na pa yaki konani korawa ki kai awanang pun manang na ko busy ipoke ni korawan ay work permits ikeke may PC area manang na pa may ni kaya ya peku isapen eta ko rin ay pa anaira ka tay na kai ron temen na jobisa men te employment division ike na roni yon sapen temen ay awatepong o inte kantani ngani rin te obisa yo pena no raro inte va kini kamakuri inte kampana area na makuri ai rona kina pe meta pe waitera ka kakawak ipo kente va kini kamakuri katane yaki de ron digira ken rona ki makora ke yai to ran da patai yon tera pe ka we ko ko ron te ko kareve ponte wana na kawai te muaisan kata pe nga kara pe ka ni kiri pesa ka pes na ko yete pota no meta eta ko te pota ki boken kar kira ke yai ne ron digira ke ta ka karo ka mo roi pa eva ken kai manga na re ta pe metero ron digira ke ni pe pero nga na katane ye yon to ko kareve na ko yete ron digira ke akora ke yai to ran da patai ya ngai eta ko pe na va ken ta panenin roi te mais iroya ke asan ka pe ya raya eta ko pa teninga un tapuna ke asan kain ka pe ya raya na konta katane ye ayo imuinto kinta kapayara no one mes me apon kaunga kiri ka akan kapayara ya kaya pon kaina no kiri ki bukin kakuruan te mais eni mangaun e kateria pan kanena wa kita katene yai awana mga kuangwa ki koraki ke asan kapay araya yesa mangan te pota ki bukin karikira ken kamakuri at employment division kame to ante kinna pa erangin na koroya yari pos kaimua akiawa kin kaini makuri ni kai bukin te kampana Kiwi Rail in New Zealand eta kona rongo te employment division pante taye tengaun me women kai man Kiribes ke ava kin kai ni makuri meta kampana yo ya kateria pa yesa Kiwi Rail nika toka mua na vake nika makuri ayo kai ava ke me kai muai kai mena ponte me to na pete pota kin makuri ndere ita ke me ngai yang kana rona pa ene manga tauro ire kin na ya kai mua engen na no kai muai kai ya ke kanta ninga ki panang kona ande ke me kai ya New Zealand ndrona ke me yo su akene manga vake ndi muia tongorongon tepeke e kanta ninga kana prime minister BC inkuwa Frank Bainimarama pa ina te bowin te pongai isuva eri posa na radio New Zealand pa e kawa kina kinta karabus Bainimarama ke etairiki ndrona ki ronte metanwin Brisbane ari kamusrava kinkuwa Sitiveni Kilio akai mane kai ni bukina kini ire me karawan makuri puwa kan chabis imuin kame to ansa sen kai taraki ai ronte tareki tai bukin kapurupure Christopher Pride nkwana noa apukena ke mane kai pa asan tokopitua tema kuri ni kakai yon te keisari kaines me aki kamene nan roi te mane iru ya tane makuri nkua nte kura ria tata USP ya kania hawa te nako yesa the West Papua Liberation Army te pota kare tawang kwa te paira se ka New Zealand Philip Merchants ni kosana kwa tamne te paira se dina non te video emwan tawa ki te paira se yon pe perwa reisuwa imu isu ko na wan ki pe nonon Papua eso na ko on me ngwa enduka
the tamne ye yari kana kwa kina kon Radio New Zealand Pacific ay swanga kay te paire sa yo pa na vara ka te kay se ka ngai pa aki a paire sa ka yanena ay kana makuri ke ni kipe na kon makoron Papua aki rieta ni karakwa e no meta Papua e poni kana kona beta ka wowa ni ka iroro ipuke ngana kini no metan Papua hiron Indonesia e pon rona ke emergency tamne na yo ia e kan ngaun mane aki tape men me pokoya apon tawi pa ni puaka. Yesa te pota kini kwa kwancho nape nikapeni ana tarekita ibuki ya pen tepe ke meyo imuindi posna kina iru ya tani makuri nikaroi makuri ake akota tianwa nikairi pei honi nanu ayu ai pon spate monta indiki ndongongon na vaki WHO eri posna the Associated Press pa ye te meri are yakana kwa kina kwa tani makuri ntekatene pong meirun te tarekita senera the WHO Tedros Adhanom Ari ekosa yai pa yesen kame unaki ana contract appointments Dr. Takeshi Kasai imuini kukune aki akametoa aki na koroi na makuri ntakakai ari yesen korowaki imuini ntakakai akuni aki Dr. Kasai insani koroi makuri ka kiri na koya tani makuri ni kotaki na pe me aki ta meruan arona na reitaki ekakamuini pe ia on kamenena ina pe te kai ka akota ta korowaki etako te tarekita senera pa enavaki na kontena makaina na roko kakayan te tarik kita hebo. Takataw-taw yon may sinte kapene mani bukini ko kan naron Vanuatu imuin nurian antayan nang ipuaka. Puno no wade berion te tara te manin Vanuatu ke yan me abuite merion te tara te manin Amerika. Asang ipuaka ay ka cyclone Judy o Kevin ni karika te urwa ke akura na kon te ayo. Ntero riesa de sakairiri nte ayo ni katano ta kainan wan te popoki. Meta ko Prime Minister Ishmael Kausagau patevare eske ni kwaua eswai royo senako etako causa gau pa ante tai ei kaputo amua na vaki me ko kante me roi choni meki na vaki e ko sana pe pasan ka manangaki ka inde simi bokeni ko rawan roi dina no na ron te urwaki ke rota kin tepe ante tai ei tongorongon no nape enakon onomen no meta ka kapon pai me wi ante makuri ni kakasi areri kin to manta bu Yamberg samen nanari boste ko takin braceman Yamberg ko ataku pairi kite makuri ni kakasi ayon te wana to mantapu aremena idi Bow Street te makoro Bostel etaku te bota kin kareke rongorongo ikeke pato manta buane ponenya tapu kaintiero na sakakwa wa Yehova ke Jehovah's Witness Center eso iro ya taki paira mentan karawa te makuri ni kakasi me yeita kakaya pupura resan korawak ipoken te kapon payayo ntamne te makuri ni wava ayese yaria braceman ni kosa na ko yo meta mento manta buane ayena pe ka katokaki ntaya nam branch asa tani me ka wakan me te tapayo suanga ki bana ki kita ni mo ngaya ni kaines me te ka ngayo esa te bota ni bota na meta ni ka bua te kaibu ke rangi te to ke are kanta ni ngaki pe na konan te to kwa anto pera te ka ngangan rota kin te nuaro menta ntapa ke wakan metari Yemen inanon diri ke kabeso era kayon te million maisen de crude oil are te meto an suko yon ta kaibu ke ni pa pupura are men nimka te merava at the Red Sea e kora me ka kenta kaibu ke yo kai aiponion ka vaina ta penawa kente petawa ikia mais ka nganga kana konandiki kana yasina ko tioira are me yai me asa de UN te kinda te kapong payasan kapua kita kaibuke are na kona na ko Yemen on kamainga ke nana tioira are men te kaibuke ayam kayo ena kon ruamen no meta ki amete ni wa ki ni pupua kai kapo yon Ukraine ike te kina gay parusa e kapunga na ipa ni pua kai ka makaroiroi ndrona ki me misaira ki apundang ni pirimaka on na ki besen ka kapunga naki esa rusa ndi posin na me maina pa ye ki kapunga na ta kateni misaira at the kinsho hypersonic inanon waken te pupuaka e kora na mekinan rota kin Ukraine men waken ni puaka ka aspariki me esa te sadete na puta ki rusa ibukin tararuan sebe igo Konashenkov nte kinna papai ni puaka ai ka kora ikarava itari o yon sepe ni kota ki megin show hypersonic missile system asa nure na katete ai kara ni kakawa ki Ukraine ayo na vaki ni puaka rusa monte bubura ari koroya ni penensan ware nako Aya sa Dukova na te pota ke Taliban aremena imiangin te makoro Baug Afghanistan ni mete te makuri ni pekapure re apugina ke ka te kurubu ni Yava Islamic State ke IS Muhammad Dawood Muzamil emete inanon na office na sun ka van te makoro ayo Masa Sharif te kapong eta kona sa te Taliban Zabullah Mujahid yon Twitter
pa emete te ko vana yon te repotau are karawaki iro yana kairi pe Islam esa muzamil ni waki ni kaira te puaka ni kaitaran ayes inanun dikina pana ko vana te makoro me meine ku enang ha ayes baka mainga kindiki pa te ko vana ibag no kitopa enako andongorongo men banan kiripes